Bešuntše ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Gomme dihlogo tša tšona ke tše. If Tobetsa had friends, Tobetsa's friends, Baba Nwan le bona ko Stasikom Base le mo Orchards le mo Karen Park le mo Akasi, should have told him, go home, you have children. Bagwera meloko metswalle le bašomi mmogo ba tšitširipa ya tša bodiragatši thelebišeneng Presley Tshweni ya gae ba hlole ba mo rweša dipataka polokong yeo e bego e swaretše ka Pretoria lehono. Bešo Nthobela ke lebeseng ka dimeng ome ke tla thušana le kgaetšedi Mpho Teme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla ditabeng tša lehono. Modiragatši Presley Tshweni ya gae o hlole ya bolokwa lehono Cobreeze go ba mokwepa bjalo ka ge a be a tsebega o hlokofetše bekeng ya go feta morago ga go lwala nako e kopana ge a beana le mengwaga e 40 o ile a tuma morago ga go bapala karolo ya gagwe filiming ya Tsotsi yeo e ilego ya thopa sefoka sa Academy ka ngwaga wa 2006. Tirelo ya gagwe ya poloko e be swaretše holong ya setšhaba ya Acacia ka Pretoria. Modiragatši go tee le yena Warren Masemola o mo hlalošitše bjalo ka motho yo a bego a tletše ka lerato le kwele bohloko. Ma Africa, if we speak about love, can we not pretend and act about it? And we must really be about it. Kyalekopa. Because if Tobetsa had friends, Tobetsa's friends, Baba Nwan le bona ko Stasikom Base le mo Orchards le mo Karen Park le mo Akasi, should have told him, go home, you have children. Go home, you have a wife. Cut the BS, ma Africa, ase maemo, strata se maemo, and strata ase patid. I love you, my friend. Mabane ge go tsentsa go jarateng, o ntshwakile pelo ngwana. Like, you killed me, doggy. Magnifique, Pandora, Marvelous, Lidibi, Ndona Paula. Go sa le bjalo tonakgolo ya nakwana ya North West ke Nieto Mosenogi o re mmušo wa province o ya go šoma mmogo le Mmabana Arts Center ka Mahikeng go leka go tšwetša pele bohwa bja mogale yo wa sefala le bodiragatši Presley Tshweni ya gae. Lusika ditsala le balatedi ba tsogile ba raletse serame go ya go itlhobogelana le di e neng itsege boditšhaba. Mogaka Jerry Phile yo a diragaditseng naye mo setshwantshong se se fentseng kabo ya Grammy Tsotsi a re Presley o bontshitse manontlhotlho le botswapelo jwa tiragatso a santsa le monnye. Before Tsotsi o naetsa Shakespeare, before Tsotsi o na ngotse papadi e a bapalang ho yona. Ntwena e ne le ho yena o na tla re bakela mathata ha na sa ete. Tsala ya gagwe le modiragatsi mmogo Zenzo Ngobe o gakologelwa kwa ba simolotseng gone. When we were still young, every time Maria Mabana ne re berekisa di bicycle. So a bicycle la ka se shapo o na tla go ntsa go ga ya lifter le ga go se shapo ne ke motsa go ga bone ke mo lifter ra di rehearsaling up until re fetsa matric, and then we moved to Pretoria. Yo mongwe wa badiragatsi Rami Tshweni a re Tshweni ya gae o na sa le bale kwa tswang gone. O botse ditsela for batho ba bantši mo industry, batho ba ile gore o thomile a actor le bona ko di-community center, and yena ga tsena mo industry a se ba šie a reyeng ka moka. Puso ya North West ya re tlile go leka ka natla go ema nokeng le go thusa tikwatikwe ya Mmabana kwa Tshweni ya gae ya simolotseng bodiragatsi gone. Rona re le puso re tla tshwanna gore re tsereganye re bone gore re thusana yang le Mmabana le bone batho ba rona ba ileng gore ke di product tsa Mmabana gore re kopaneng re bone gore re ka godisa yang Mmabana. Tshweni ya gae boloketswe kwa mabitleng a Zandfontein thapama eno ke ya Dimelo Malusi wa dikgang tsa SABC mo Pretoria. Mopresidente Cyril Ramaphosa o hlalošitše mogale wa ntwa ya tokologo mohunga ka Tsenuwane Farisane yo ntshepetša bošego wa gagwe ka kapa ye ya mengwaga e 70 o hlokofetše ka Labone ka morago ga bolwetši bjo bo sa tsebjego.
Moruti yo o hlomphilwe ka poloko ya province ya semmušo yeo e kgethegilego. Maloko a lapa a setšhaba le bahlankedi ba mmušo ba ba kgobokane go fa mogale yo tlhompho ya gagwe ya mafelelo le go keteka bohwa bja gagwe. Ge a bolela polokong ya Ngaka Farisane yunibesithing ya Venda ka Thohoyandou provinceng ya Limpopo, Ramaphosa o retile moruti ka boikgafo bja go se šikinyege go ntwa ya tokologo le sebete sa gagwe nakong ya maima le mathata ka Afrika Borwa. He was, in addition to everything else, a renowned academic, a prolific scholar whose writings gave voice to the voiceless. He was a guide and a mentor to many. And he was a dear friend to many as well, as we also heard from our Premier. And yet it is Dean Farisane's most resilient quality that I will most remember him for. He was a man of unwavering principle. Moleledi wa maphodisa province ya Free State Montati Magele o re ba matlafaditše setlhopha tšhomo seo se kgethegilego go šetšana le molato wa go timelela ga moswa yo a salago mahlalagading ka mogele bakudi. Go gononwa ge bakudi a ile a thupša ke banna ba babedi bao ba sa tsebjego ka Labone ka Bloemfontein tseleng ya go boela gae ge a ba etšwa sekolong. Mootledi wa gagwe o bogile gore banna ba babedi ba o mongwe wa bona a bego a apere uniformo ya maphodisa ba ile ba ba gapeletša go ema gomme ba e tlhaloša ge e le bona maphodisa. Tiragalo ya go nyamelela ga kamogelo baokudi wa mengwaga ye 10 e tlogetše badudi ba Bloemfontein ba gakanegile le go ipotšiša dipotšišo tše ntši tšeo di senago dikarabo. Seo se hlobaetšago badudi ke polokego ya kamogelo. And one thing I want to tell him is, don't give up. Wherever you are, we are praying for you. We know you will find your way back home. And when you come back, we know you will make jokes about it, but we love you and we wish you to come back safely. Maphodisa a holofela gore a tla atlega kgauswinyana. The team's clear and uncompromised mandate is to bring Kamogelo home safe and alive and apprehend whoever is behind this barbaric act. According to the Provincial Commissioner, the investigation has reached a very critical stage. All we can do is to just support the community and the family. I got to know him as a very energetic, spontaneous young man who loves life and with many, many friends. He's really a leader in his group and people looked up to him. So we're shocked. Balapa ba sa tshogile ka seo se diregilego. Kgoro ya thuto e thuša balapa barutiši le barutwana ka thekgo ya monagano le leago. Maphodisa province ya Mpumalanga a thakgotše lesolo la go nyakana le batho bao ba thuntšitšego le go bolaya Constable Donald Mathebula ka Pinar bošegong bja go feta. Go begwa ge banna ba bararo ba bego ba apere dipipa difahlego ba dikaneditše Mathebula morago ga go ema lebenkeleng Tsoko la selegae. Ye ke tiragalo ya bobedi mo gare ga beke e tee ka provinceng yeo. Bagešo o di fella mo re sa le gona go dikgokagano tša leago fa o le ka tšeago karolo gona gomme ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolola tšona go sa sa ka iri ya boselela mo go SABC 2 le go SABC legae. Pele ga kakanyo ya maemo a boso re tla letlogela ka diswantšho tša boipshino le meragelo ya dimpša pontšhong ya Flair Fiesta ka White River go la Mpumalanga fao go be go tletše wa go falala gabotse. I think Ghost just went to take his photo after he's